ti Masakbayan. Ket ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti paggibusan, ti seryetay ita alawas a napauluan. Sagrado akalaysa, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Kat impatag mo matkas anak, madam? Wan, tawan kat nga rod anak ko. Dinungdungok tanasingpat nga ubing. Madlaw a mistiso, saan ka di? Wan, madam. Ngam idiin sangpet ni Pangulo. Madlaw nga anak ti marigrigat. Ta saan mo't ang inginaan alupot ti arwaten na. Saan ka day, madam? Ay, imbilang ko nga anak. Ngam ita, siguro di na kun ibilang nga ina, tapi manaw kat nga rudan. Kasanugayam no agsumblay. Kat adan asawa na, madam. Kat ipatag na kayaw kas pudpud no nga ina ti asawa na. Ha? Ibilang na kas pudno nga ina, kunam? Wan, madam. Adda dagiti marigrigat nga asikasuan dati na kay kamanganda. No raytoy kat masakit wano nataengan. Adamot tibak nang akadurman dati na kay kamanganda. Nang runa no masakit. Adaman na ibaga kanyak itay ni Soraya. Anya ti imbaga na takasla na patigunay. Nungay ka no sumangpet ni Miko, kat adda kadwa na amarigrigat a babae, ngam nasingpet to kadata. Sumangpet pa ingatan ni Miko. Day tangarod ti saludsod. Idi simmangbay iti biyagta, nagbalin a kumpleto ti pamilyata. Hanggang ita, napnapanan na nga ta. Ang mga nupudno ti imbaga ni Soraya, ngaddan sa bali a babae iti biyag na. Sigurado ang maadaan iti anak, akas ken kwa na anataer, ken mistiso. Hadda kumamat umariwawa nga pukuta no agawid. Huwan nga rod, nabayag nga awan ariwawa ti ubing di ti balay, manipod di makkel ni Miko. Ita, awan pa'y urean niniwan ang makita di ti balay. Namin pinsan a nagpukaw akas lasok. Oh, mailiwak matan ken ni Miko. Natulag yung ka din? No kaano nga umay di mang kasar kada kayo? Naira na nga ada ka no ijay Thailand. Iso nga inton sumangpet to kanon. Maitantan nga rod no kasta. Saan kami mat nga agap apura? Tawan matan di babae anak kaitulagan ni Miko. Adda nga rod pagsayaatan na di pa nang ibagada ang mapukpukaw ni Boss Miko. Ididida mabirukan. Nasaktan siguro tirik na ti babae. Iso api manawan. Saan ka di anak ko na ni Ali? Apati pamilya na kat napanmutan iji abroad? Kaslakastan sa kano. Gapo siguro, ta saan anatuloy ti kalaysa? Iso api manaw da. Kasanumat ngamin, kat pilitan dati tao amang ikalay sa iti di namat kayat. Kasano pa'y amaawagan iti sagrado no kasjay? Saan ko maadiktaran tinaganak? No asino ti pakiasawaan ti anak na. Pudno day tagayam. Saan mo't nga isuda ti makidan na? Mayat ti damag an amwak, bro. Ibagamon no anya dayta, tapno amumimet. Kuna ni Manang Soraya, mailiw kanukan ka ti dadakkel mo. Anya? Pudno ka di dayta? Saan da nga tangag pampamarang laeng? Tapno agawidak? Panagkunak kat saan, bro. Nang runa, tapi manaw tinang itulagan dakan ka. Mailiwak matan kadakwada. Nga madala ang amak ko nga agawid iti balay. Adda ka di planom nga agpakita pa'y kadakwada? Urekas kasano. Utang ko pa'y laang tibiyag ko kadakwada. No didak pinidot kan pinagadal. Saan ko makakastoy ti kasasahad ko ita? Pudno day ta kunam, bro. Inaramid da mo ti pagrebangan da, kas naganak. Manud nga aldaw adi ka rimrimwar iti silenta. Rumwar ka kumatap no mawatwat mo't ti bagbagim.
Apay akas lasana sumamay tinted ti doktor nga agas. Imbalakad ti doktor nga agwat-wat ka. Saan ka akanayon ang nakaidda, ta kumaro ti rikrik naem. Masadutak nga agunay. Kayat ko tinakaidalatan. Saan mo nga ipalubos ang nakaturog ka akanayon? Kasano alabanak da ito'y kinasadot ko abumangon. Mayat ko no at lamang sa labay kanya kamagna. At damot sa rukod mo. Kundi kamot ngamin kabailan asal labayan. Bay anak paila nga maturog. Ay, saan? Inak mahayam iti lalaki amang salabay kan ka, tapno magna ka. Anya ka di mapaspasamak ka ni Pangulo, madam. Ay, jakman amo, simadot mo't una yun. Kanayon ang maturog. Idi saan ang makapangpangan kan makaturturog. Ngam ita, kanayon mo't ten amat maturog. Saan nga ta amay mayat no agawid dito'y ni sir? Amangan no iliw namat, madam. Kasano kumapagawidan, kat saan tayo mo't nga rod nga amo no ayan na. Saan nyo ka di adosaan no kas pangarigan sumangpet, madam? Kasano pa'y adusaan ni Pangulo kat nakapsot nga ruden. Ang mga no iliw na mo't ti makagapo isungag saksakit. Kailiw yung kadimot ni sir, madam? Wala. Idinabiit pa'y apimanaw, kasuroon kan kapungtot ko. Ngam ita taawanan di ipaasawa mi kan kuana. Kailiw kumatan. Kaawatan anapatag kada kayo ti anak yo, madam. Mabalin ka di amapan kay Jibalay. Agpamam mo kagayem ko. Pada sa mariknaen, no kayat dapay nga agawid akwen no saan. Sige, bro. Amok ti kayat mo mapasamak. Agyaman ako na ikan ka, bro. Sapay ko ma, tamayat ti banagan ti papan mo Jibalay. Italaang nga makita dakdag iti dadakkel mo. Si kang amin tumumay ijay balay no ka. Nulakat madlaw mo adida kon kapungtot. Agpakita ka dakwada. Total, awan matan di ipaasawa da kumakanyak. Sige nga rod, bro. Sapay ko ma, tamakaawit kamutan ijay balay yo. Tartari gagayak madday ta, bro. Kayat kumatan ang makita dagiti dadakkel ko. Saan kang agdanag, bro? Patsak, makaawit ka iti mabiit. Agsarita taman, Baro. Panag ko na mga ta, katawatan dagiti dadakkel mo, ti anak ko. Nadurasan ti anak yo, nana. Ammo na nga imatunan ti negosyo na. Pagparangak ako kuha na ti abulan, tapno di da umsyan ti agbalin nga asawak. Maaramid mo, dayta, Baro. Aramidak ti amin, para iti ay ayatek, nana. Awan sa bali, no di ti anak yo. Sapay kumata matagin ayon ti ragsakyo, inton agasawa kayo. Ikarik asaan ko apagladingitan ti anak yo, nana. Namnamaak dayta, Baro. Sapay kumata maparaburan kayo iti adu nga anak. Kabalan lakit din ni Ira. Apay ki din asaan, nana. Adda ngamin dagiti agasawa. Asaan da maparaburan iti anak. Masakit mo't gayam kano ni Pangulo. Nakapsot kano. Impanday di ospital. Day tati imbaga ni Manang Suraya. Anya? Apay masakit? Saan kano ang makapangpangan? Kan makaturog. Ang amita. Turog kano mo tanaturog. Ha? Taapay kano? Day tamot timbaga ni Manang Suraya. Ay, ididamo kanayon kanu analiday ni amo. Idikwan, saan unay amang mangan, kan saan ang makaturog. Anya? Talaga ako mapsot no saan amangan kan saan ang makaturog. Anya nga ospital tinang ipanandakan ko na. Ija emergency hospital ka no, bro. Sikapay nga rod ti makaamo ditoy. Tama panak ija ospital. Anya tinapasamakin ni ama, ina. Miko? Nagkapkapwam. Binirbirok na ka. Ladingitek,
No jak nagaw-awid ina. At daklaang mat dito syudad. Nakaturog mat niya ama. Madanaganak nga rod. Taidi, saan ang makaturog? Ngam ita, kanayon butan ang maturog. Ngam masadot amangan. Nabayag ka din akastana, ina? Uwan, saan pa yan ang nanganda ita? Riingak nga rad, tapakanak. Sige man nga rod, anak ko. Barang kayat na timangan, no sika timagpakan kan kwa na. Anyati ko na manapanan ni Miko, anak ko. Napan ka no ija ospital, ina. Agsakit ka no ti amana. Apayin nga nga agsakit ti amana. Maamuan ta no sumangpat ni Miko, ina. Hala, sapay ko maata maimbagan at agos ti ama ni Miko. Sapay ko maina. Kaasimot no agbayag ija ospital. Agkararag tayo para iti panagimbag na. Dakkel ti kaasi ti apo. Day talaang ti maitulong tayo ka ni Miko. Mabalin nga ta, amapan ko matbisitaan ija ospital. Idamag mo pa ikinim Miko. No kayat na amapan ka iti ospital, anak ko. Ama, agreeing kayo kuma, tamangan kayo. Siyak timang pakan kada kayo. Miko, adda ka. Wana, ama. Aday nala ka na imas sa makan. Bangunan kayo, tagsango ta amangan. Napanam ka di, anak. Apaya nagpukaw ka iti naunday a panawan. Lading itak, ama. Santa pa'y pagsaritaan day ta abanag. Mangan tayo pa'y, tapno pumigsa kayo. Anya ka di day ta na imas amakan. Bulalo, ama. Agpapigsa kayo. Tapno intamanen aganop ije bantay. Tapno makasidata iti ugsa ken abuyo, ama. Nabayag na jak naganop. Ura siya, ama. Isong agpaimbag ka. Tamapan ta aganop. Ita, tainyawid tanti amam. Maragsaka na, tanakumbinsir mon amangan. Mangrugi manen apumiksa. Masapol akanayon amangan. Tulungak nga agwatwat. Tapno makapagnamanen. Mapan kami manen ije kabakiran. Karkariten na ka. Idi katatiwan ka tumarayas sumanga di bantay. Isong nga agpapigsa kayo, ama. Tapno makapantamanen ije bantay. Aglumbata manen asumangat kan sumalog. Magantayong arudan, tamabisinak. Nakalutom at siguro ni Suraya. Itaman pa'y nga ibagam amabisin ka. Kailiw ko day ta sa Tapno ipakita kiti anak ta. Ngawan pa'y makaatiw kanyak. No panaganop ti pagsasaritaan. Bro, naibagam ka din kadagiti dadakkel mo, ti maipapan ka ni Ira? Saan pa'y, bro? Aguro-urayak iti umno agundaway. Amangan ngamin numaklat ni ama. Masapol ang maibagam iti kasapaan agundaway. Amangan numakakita manan iti pangipaasawaan dakan ka. Sana mabalin. Nila ang Ira ti ayayatek. Isola ang ti idatag ko iti altar. Saan mo nga ruden nga urayen ang makakita damanan iti sabali? Sige. Inton makasangpeta kay Jabalay. Ibaga kon kadakwada ti may papan kini Ira. Agawaan, bro. Narigatan, numaunanda ka. Saan kon nga ipalubos, bro? Aday baga kada kayo. Ngam sapay la kumata maawatan dak, ama, ina. Ibagam lang, iho. Anya ka di dayta. Adakayan ayat ko amay saan negosyante. Naduras ti negosyo na apagabulan. Ado ti parokyano na iti sabali apagilyan.
Isang pet mo nga roden, tatulagan tayo ti sagrado akalay sayo. Masapol nga ingrande akalay sa ti mapasamak. Ha? Agpaiso ka di, ama? Agyaman ak unay kada kayo. Isang pet mo iti kasapaan nga altaw. Tapno makita min ti manughangan mi. Agyaman ak unay ina. Itamot laeng. Inak ayaban ti babae nga ay ayatek. Agmano akman kada kayo, apo? Oo. Nagpinta sa babae tinapilim, iho. Saan mat, Pangulo? Saan man, iha? Ala, tulagan tayo nga roden ti kalay sayo. Tapno maangay dito'y balay a mismo. Kayat ko, ing grande akalay sa ti maangay. Agyaman ak unay, ama. Dayto yan ti makuna, asagrado akalaysa. Sagrado, kan ing grande akalay sa. Ditan papagayam, tinaggibusan, ti seryetayo itaalawas a napauluan. Sagrado akalaysa. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paglay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito nga estasyon. Agyaman kami, itingkay Panang Tarabay.